Risk of Rain 2 je roguelike akcijska igrica koju je razvio Hopeful Games, izdao je Gearbox Publishing. Izdana je 2020. Dostupna je na svim platformama Xbox, PlayStation, PC i Nintendo Switch. Nastavak je 2D igre Risk of Rain gdje prelazi iz dvodimenzionalnog svijeta u trodimenzionalni. Roguelike elemente Risk of Rain 2 karakterizira kretanje kroz proceduralno generirane levele i trajne smrti lika igrača. Pretražujete levele pronalazeći nadogradnje koje god možete i koristite ih da preživite i napredovate kroz levele. Dostupan je multiplayer s maksimalno 4 igrača. Svaki lik ima svoj stil igranja. To omogućuje raznolikost u različitim partijama i mogućnost ponovnog igranja. Ovo je početni ekran, ovdje kliknemo single player i biramo svog lika. Komando, najosnovniji lik koji je majstor svega i koristan je u mnogim situacijama. Huntress, ona ima dobru pokretljivost i daje solidnu štetu, ali ne može izdržati mnogo udarca. Ovi dva likovi su odmah dostupni, ostale likove moraš otključati tako da prelaziš izazove ili samo nastaviš igrati. Multi je lik s agresivnim stilom koji može mijenjati između dva drugačija seta oružja. Mercenary je lik koji je super u bliskoj borbi, te kroz svoje mnoge mogućnosti izbjegavanja lagano ulazi i izlazi izvan borbe. Ovdje možemo još k tome odabrati težinu. Drizzle je najlakša, Rainstorm je uobičajena i Monsoon je teška. Nakon što kliknemo Ready, nađemo se u novom levelu. Neprijatelji se počinju ponavljati bez prestanka. Njihova snaga ovisi o vremenu provedenom u igri. Čim više vremena prolazi, tim više težina raste i odabranoj početnoj težini. Ubijanjem neprijatelja dobivamo novac s kojim možemo pokupiti predmete koji nam daju posebne efekte. Da napredujemo do sljedećeg levela, moramo pronaći teleporter koji aktivacijom započne boss bitku. Pojavi se boss i s njim ostali neprijatelji. Sada nam je glavni cilj pobijediti boss bitku i preživjeti hordu normalnih neprijatelja sve dok se teleporter ne napuni do 100%. Nakon što ubijemo bossa, samo pazimo da nas ne ulovi horda. Nakon svega toga možemo ići do sljedećeg levela. Prema mojem mišljenju ova igra je baš super. Neki od omiljenih dijelova su mi što pruža čistu varijaciju svega što možeš raditi. Uvijek mi da probam nešto novo što nikad prije nisam.
Težina mi se isto dopada zato jer igra nikad ne treba biti prelagana. Dopadaju mi se i simplistične grafike i vrlo dobra glazba. Neki od nedostataka bi bili to što igra previše se oslanja na slučajnost i nekima bi mogla i težina smetati. Moja finalna ocjena za ovu igru je 9,5 od 10. Iako je meni baš super, može se vidjeti zašto se nekima baš i ne bi dopadala jer ima svoje nedostatke. Hvala što ste gledali i nadam se da ćete i vi dati ovoj igri pokušaj.